Mizoram Journal chuan kumsang ni somni Christmas sibai kan buk vek achu Christmas hlim le him takin thinlung Bethlehem lam hoin min chandam tura lal local isua chu thinlung taka chibai in buk ve theinan du sangna thami kan hlan chu ni tun trum kan video a hian khovel thil thleng chanchin langsar zual hrang te kan ngai thau don ani United States President Donald Trump chuan a campaign manager hlui Paul Manafort advisor hlui Roger Stone le amak pa Jared Kushner pa Charles Kushner tatiamin mi somni pakua lai an chunga courtin thiam lo a chan tira jail bang an zutna tangin angai dama a chua zalen tir heng ami ngaidam te zinga hian somni parok chu courtin thiam lo an chan tirna atangin an filim fai veka bi pathum te ro chu ata tola ngaidam ani thung don ani President Donald Trump chuan US Parliament in ni Congress in Defense Bill dollar billion zasari somli an pharthuk to chu dan pui kalani ti in avi to puar mangin a hnol fitla thak maya Donald Trump hian athu neina in he bill hi hnol ma se House of Representative le Senate hian kaltang pui theidan anna neya House pania member mun thuma thena mun ni ai tamin an phar chuan defense spending bill hi alatlang thei tho ani he bill phek sangli zanga acha Afghanistan le Europe rama United States sipai la chambang reideu tura duan hi Donald Trump chuan China le Russia rama thil thon pek liu ani atia America first policy nei Trump chuan ramdanga United States sipai omte hi sum thuninu anni ti in USA thon ho zung adu ani Kunsani som parukhan Donald Trump ngen nangin Twitter chuan President chuakta Barack Obama Twitter follower zong ka White House Twitter follower atan an som tira Donald Trump hian Twitter hi amang tangkai hle a White House a chen chung hian voice nga lai Twitter kal tlangin official emo personal in emo thu apuang chuakani ama ero chu tun hnaya Twitter hian Donald Trump a thu post le tweet te hi an block sak fo thungani heti mekla hian Trump legal team ten United States Supreme Court a thu buai an thelu Pennsylvania State official ten mail-in ballot deadline an siam that thua lawsuit an thelu January ni rukma Supreme Court in chinfel saktura an ngena chu Supreme Court chuan January ni somni pahnia ngai tu an tum chau maya January ni somnia President thar hi laklu ani to don sia Trump legal team te thu buai thelu hui omjenei lowa US Supreme Court hian a chua der tina nia an sual thiam khop mai kan chanela po kan talan photo angin US President election buai ommeka Biden chuan vote zathum paruk Trump zani somthum pani angin mainstream media ten ta langin Biden chu president ni tura chiang tuangin cheibolin a cabinet te po ruat chhomekin a cabinet tura arwat chinjinga pakhat phei chu mongko hur Pete Buttigieg ani thu kan talan to thin kha January ni ruk sang ni somni pakata US House pani joint session Vice President Mike Pence kai hruainan huaya nei tur thu chuak khi ilongai changphot maila Trump nge Biden president zok ron ti chu hemi huna hian a chiang to nge yang United Kingdom a kumin supui len pui kuma artist mipa gula tamber chu Kanye West ani Shakira chu mechi artist on lober ani thung Kanye West hi United States lama chuan artist mipa an Google tamzwa somjinga po alang palawa United States President thana khana chu vea avon mu tamlo zia po kan se ome UK lamai ro atlana thokati siata ani aya artist mipa an Google na sat om lawani zai thiam choi theilo kumin Super Bowl halftime show a so munum turu khovel en tir tu Shakira chu UK a chengten meche artist an Google na sat ber ani
alar tira tang khan thang ni zet aliam to ang ma je khovelin ala mukham lowa tuna po hian alamna video chu na satakin a viral le meka alam dan en torin social media nula tam tak anlam le luai to UK le US a hla thu an zon na sat ber chu Cardi B le Bagan Tree Stolen usak wap kha ani hela lar je hi kan hretlang na rinoma a music video le a hla thu ero no pangtan ngai event chi ani lem lowang COVID-19 wangin Premier League ka inkhelen tu o mumal theilo ma se inkhel munom na anep chuang lo tumdang ai ma ina munom emoti turani kumin Christmas a champion lai Liverpool in pakhana din mun an hawa season liamta po khan tu nang huna hian pakhana din mun hawin season top thlangin achung bera anom Liverpool hian kumsang ni sompukwa Christmas a pakhana din mun loin champion zui ma se hemi ma an record thlir chuan December ni somni panga a hmashwai tu ni hi mangchi a angai thei kumsang ka zakwa somkwa paruk sang ni pariat sang ni som pathum sang ni som pariat khan Liverpool hi Christmas nia hmashwai tu an nia an champion zui lovek tun cho mai ro player poimo Virgil van Dijk in hliam ma se champion lai an nia no moi hum him turin Jarjeng club anaute hi rin kai an ni nge yang Premier League season somni pariat khel tua Christmas laya mashwai tu voi som panga an champion a tun som pathum danga an champion zui lo statistic atanga thi chong Christmas laya mashwai tua ngai thatna tur alani phalawang Liverpool in League Cup 4 round a Arsenal an hnelowa amai ro chu Premier League atanga te chuan result ha ani zok red thian hne chu changma se Manchester City nen ani ma chondona player in hliam an tama wangin match khel tlem hi a thlan om zok Jurgen Klopp ho ten kumena West Bromwich December ni somni pasari Newcastle United December ni somthuma ten ma chondona nakum January ni li jana Southampton nen anin khel liang an elpuite fixture nen khaken chuan an maba kol sama ha dam na hun an nei thazok league mashwai tu ni chungin kumthar an chun kai arin om Manchester Club pani in League Cup wangin Reds a in match an nga an khingpui tur po ahra sajok hretin arin om champion rin kai jingami Pep Guardiola ho te hian Newcastle United December ni somni poruka Everton December ni somni pariat le Chelsea January ni thuma ter ma chondon Manchester United po in December ni somni poruka Wolves December ni somni pokwa le Aston Villa January ni khata aste an khel zui don squad cha a apoi modona Solskjaer an Leeds United an hne tuma Paul Pogba an chhor holo tele mataka Bruno Fernandes ala chuak te kha an fixture thlirin hriat thiam om hle London Club lian Chelsea chu match ni an chaklo zon nuwa an in siam tha West Ham an hne amaro chu Frank Lampard ta ho te hian Arsenal December ni somni poruka Aston Villa December ni somni pariata le Manchester City January ni thuma te ma chondona point kwa mu chu har sa khopang Arsenal in Premier League ka result ra an nei lowa Europe lam an thlir theilo relegate lo dan an zon phut atul don Gunner hi League Cup a anadam awangin khel turan nga Boxing Day ya Chelsea laka point an mu thei chuan in rin tong an nen Brighton December ni somni pokwa ale West Bromwich January ni ya an ma chon theyang Tottenham ero in fixture how tak zet an mangzawa match nun hung pania Liverpool le Leicester City an hnelo wangin asang pali an chuasan Jose Mourinho ho te hian Wolves December ni somni pasaria Fulham December ni somthuma le Leeds United January ni tilaka result tra nei thei takangmo Christmas walk veta fixture how tak dona club lian howin substitution panga man ve andu season trantir khan vote tum ni an la towa substitution pathum andu du an la tam jok cheu December 30 khan vote an la thalia substitution panga du club chu so man punga
mahse dan thlak tur chuan club sawng pali in an rem tih a ngaih tak awangin thlak ani lo substitution pathum duh club te hi Aston Villa, Burnley, Crystal Palace, Fulham, Leicester City, Leeds United, Newcastle United, Sheffield United, West Ham United, Wolverhampton Wanderers ten ya dan an thlak tak lo wangin manager ten omzenia player an chawlhtir thiam a ṭul dawn ani Barcelona thiampui pa Lionel Messi chuan nipui lai khan hun diawm lo tak a ton thu a phalo season tantir khan nipui laia ka hun ton khan min tu boy ani ti in a soi Messi hian Barcelona thunei tu te nen an in mu thiam lo wangin Catalan club hi nipui lai khan chu sana tuma a contract inzia kanga a free a transfer a chuak theia ai ngaya mahse Barca hian Messi chuak tur chuan a contract a inzia kangin euro maktaduai jasaria a chu angai thuan soya Messi hian kota kal adu lo wang chawin a cham kum somthum pathum mi Messi chuan tuna ero ngai ko le to a nipui lai ero kha chuan hun dom lo tak katong ani ati Argentine forward hian tun season in elna hrang ma sawng pasari khelin goal kwa akong tua assist vaili anei bok striker tam tak tana chuan pui tham statistic hi Messi tanero a thatok lo Barca president Lailo Carlos Tasket chuan sum in rem chenna angzonga tong chuan nipui lai khan Messi kha lo hral jok se an ti fu tur thu a soya mahse he Catalan club hian January thla a president thar an thlang lon Messi chuan tuna ero nuam ti takin kom to a in elna kan ma chon zonga no moi choi vek ka du ani kil hrang thirin Barca hian hun har sa tak kan tok mek ti ka ria mahse ka phur em ani tin a soi Christmas zone trap December ni somni pathum khan Aizol FC chuan I League khel tu squad an puanga player somthum hing talan zinga foreigner pathum an om Mizo club hian East Bengal atangin an club atangin zir chuak Brandon VL Remdika an la let bok India Rama football in elna sang pahni na I League hi January ni quarter Kolkata a khel tan ani dona team som pakhat khel tur zinga I League Kropui Laya champion thei Aizol FC chu club lang sa zinga mi ania Mizo club hian match masabera January ni quarter dalia round glass Punjab panma chondon kumin in elna a ma chon tur ta chu Aizol FC Chennai City Churchill Brothers Gokulam Kerala Indian Arrows Mohammedan Niroka Punjab FC Real Kashmir Sudiva le Trau te anni Indian Super League a Mizo somthum anoma ID Kairo Mizo Club Aizol FC Zara Mizo tamzo kanom abei seyom Aizol FC rungat thian Mizo player somni pasari an thodon position a Mizo player tha anoma chinga veng FC tlarhnungai kopthin Vanal Zui di kachak chuak le PC Laldin puite po score tan om Mizo midfielder tha Armal somtuangan I League ka khel tur te hi anga hleloma Eistlal muanoman liam apum pel thei chuan Brandon VL Rem di kanen tlarma anti chak khopang India Ram football in elna sanga chetatu chuan foreigner nei atula Mizo tlangwal te pui turin namdang pathum la kani AFC hian captain Alfred Kema Jarian le defender tha Richard Kasaga Anchelba ka Niroka le Trauta na khelto Prince Will Imeka te an lalut ani COVID-19 wangin Premier League khel ani lowa Aizol FC in an duang player an thlan thei ba ka training na hun tha an nei head coach Henry Stanley Rosario an training pui thei lo ma se Mizo coach tha lalsang zuala mar an laluta MPL a chamari FC le chinga veng FC champion pui to tu coach ho hian Rajiv Gandhi Stadium an training an neya an thathat hle United Kingdom a COVID-19 hithar leng chu adar mek zel ni in alanga Europe ba ka South Africa ate mu chuania he hithar leng awang hian UK a zinle thona service te ramdang engemaw zatin an top mek COVID-19 hithar chungchang a hian India chu a fihlim lo a chiang talo hle kumsom ni pariata upa nakpura cheng chu
December ni som panga sang ni som ni khan COVID-19 rithar UK aleng ang chi rin hlel kai mu chu ani thu Government Medical College Nagpur Administration chuan a choi Dr. Avinash Gawande Superintendent Government Medical College Nagpur chuan he rithar kai rin hlel pe chian hi November ni som ni pukwa sang ni som ni khan UK tangi India lo ki ti asoya airport alo thlen hian test ania ma se heti hun lai hian a negative ani he mi nu ni sarina ama a hian symptom nein rim hrian na hlowa Nandanvan Public Health Clinic ka December ni som panga sang ni som ni khan rapid antigen test manga endik ani le a Dr. Gande chuan tunka thole ni som ni pani khan RT-PCR test manga test ani le a atuk ni lai ni khan a positive mu chu ani ati hei ba ka a swab sample hi National Institute of Virology Pune a endik turin an thona endik ani in COVID-19 hri hlui nge hri thar ti an hre thei mai lo ti official te chuan an soya ven thon thila Government Medical College and Hospital a darshan ani thu official te chuan an soi he thila wang hian chung ko pathum te chu ven thon thila test ania quarantine mek ani COVID-19 hri thar UK le Europe alenga wang hian India chuan UK atanga flight chu December ni som thum pakhat sang ni som ni thleng a cancela December ni som ni sang ni som ni khan UK Prime Minister Boris Johnson chuan COVID-19 virus tar hi UK a mu chu ani thu alo puang to ani COVID-19 hri thar hi UK a hian a dar meka Europe ram danga te po aleng chho mek ni hriat ani ba ka South Africa apo UK a hri thar aya chakhi mu chu ani bok China chuan Christian tele Christian a kai hnoi thil ti top tumin na satakin ma alameka Jianrengo Director Good News Mission in China chu Christian le kabu ati chhuwa wangin dan kala sum do na kalpuya pu ania dollar sang thum India poisa chuan cheng nuai hi chuang choi tu le kum thum chung zela tang tura chung thu relani Good News Mission member dang pani po kum thum le chan ve tang tura an chung thu rel sak ani bok hetiang bok hiang Christian te le kabu chutna nei tu mitam tapok kum thum chung zel tang tura hremna pek ani hlom bitter winterin at report danin Good News Mission rongbolna innam hnoi mi somni paruk province sang som pathum mi te chu hetiang hian poisa choi ti le zel tang tura hremna pek ani hlom Good News Mission hi Guangzhou ko puya mun nei ania le khabu an ti chhuate hi looking up le colorful dreams te ania heng le khabu te hi testimony le rongbolna kai hnoi ta la na ani heng le khabu ti chuana inham hnoi te hi man le poisa choi tir ani ta ani heng ba ka hian China sarkar chuan dan phal lawa Bible le Christian le khabu ti chuak tu tam takte manin poisa a choi tir bok ani kum sang ni song puriat khan online manga Bible hral chua hi alo khap tua kumin September thla khan online a Bible zuar tu chu kum sari chung zel tang tur le dollar sing thum India poisa chuan cheng nuai somni pakhat zet dan lawa sum do na kalpui tia hrem ani nge nge China communist orel na huai hian mi pui an chep hlea abik takin Christian te an chep zual hle internet police te an om thran weka email a po pathian thulam hoi an ta langam lo man chu ani chuan hremna na tak pek ani thin China rama Christian zel tang mek le tu du da tuar mek te tan tong tra ila Christian an lo pun zel theinan idil pui bokang u Central Sarkar Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank chuan Central Board of Secondary School Education CBSE le Class 10 le Class 12 exam chu nakum February nulama nei tumani thua soi apa nga yang chuan board exam hi January thla practical exam nei thin ania February thla theory exam ani thin thole ni somni pani December khan minister le zirti tu te chuan virtual hmangin meeting an neya he huna hian minister chuan COVID-19 wangin exam hun tur hi puan chian thei alani lo ti soi meeting leina hian minister chuan online manga exam bo se arem chan no thu asoya a thei ang in jelai te chu online manga class pek thin ani thu po so in
zirlai zong in computer le internet tra an nei vek lo wangin online hmanga exam nei chu arem lo ti na choi exam dan tu chung changa hian sarkar chuan thei topin hma ala meka sarkar hmalakna le ruang hmana chu a hriat thoi ani abei sei thu minister chuan a soi bawk CBSE chuan nakoma board exam tur hi written mode ta exam tur ani thu alo puang to ni COVID-19 sileng wangin kumin march la atang khan school khar ania october ni som panga atang khan state thing khata chuan zirna inte honani Senate man past people's association Mizoram Phoi tu chuan Zoram Medical College COVID-19 damlo tele athok tu ten atulanga man turin cheng nuai ni sangthum an pe thilpe khi Senate man past people's association Phoi tu pulal chungnungan medical superintendent Dr. ACC Laldina hena ahlan ani Pulaldina chuan hetianga Sen Edmonds Past People's Association 10 atulanga man tu tampuina poisa an pe chu lom om ati takzet thu asoi MNF party chuan hetiang hian thu chuan siam Government of India Ministry of Agriculture and Farmer Welfare Secretary ne na tagin Mizoram Sarkar chuan thudongin December ni somni panga sangni somni chunda so pani chia Prime Minister Kisan Saman Nidhi Yojana installment cheng vaibel che sing khat sangriat lai mai chu Prime Minister of India Pu Narendra Modi ngein India rama lo nei tu te Mizoram tiamin ne na ron release atum thu aron shil ani he thulom om takhi kan chief minister chungun taka ngai tu inuin Prime Minister le Narendra Modi anena lekha jiang halin Christian teni poimo ber Christmas ni berkera sumfai ron release antum chu asia thiam lo thu le Christ Mizoram Sarkarin state holiday ya alo puan ve kan ni poimo top khoka kan Christian rin na potpeng thei zonga Central Sarkar ruam mana omi Mizoram ma Christian te mai ni lovin India ma Christian zong te ayuin a hun son mai turin angen ani pathian le kanram tan ti thu puya nei tu MNF chuan sarkar na alo chan nuwa in thlan ma a kan ho tu ten campaign aw hla a anu aw pui tho MNF chuan kan Christian nei sarkar angin kan hum him tlat don ani Christian ten ni poimo bi ka program le function siam thin te tha kan ti lawa kan Christian na kalthil reng ke ni MNF chuan kan lo sarkar ani chuan kan ti ve don lo ani tia an lo soi thin lavong nung renga kan chief minister Puzoram thangan hetianga alo ti hi MNF chuan fak om ati in lom om ati hle ani ti in MNF party thu chua chuan ata lang ole view ata jinga kan channel min la subscribe saklo in no mani chuan subscribe ti kha han met ve pot mai te u notification bell kha met le in ola in da don ya anu kha nan ka thian pa lom ki ma kol ni in Christmas la moi taka sakhi hian ngai thlo ho teng o Mong sa du ông